basuhuza nitwa Fabien Habineza aba natewe iteka ryo kuyobora ibirori bya Tombola ya mbere igiye kubaho mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu gikombe cy'amahoro. Tukaba tugiye gukora Tombola mu cyiciro cy'abagore kigiye gukinwa ku nshuro ya mbere. Iki gikombe cy'amahoro cy'abagore mu nshuro ya mbere kigiye gukinwa, tukaza gukora kandi Tombola ku cyiciro cy'abagabo cyo cyari gisanzwe gikinwa, ariko n'ubwa mbere hagiye kubaho Tombola ifunguye ku makipe yose. Uburyo rero tuza gukoramo Tombola, turaza guhera ku cyiciro cy'abagore. Icyiciro cy'abagore ni Tombola ifunguye, kubera yuko ari ubwa mbere iki gikombe cy'amahoro kigiye gukinwa, nta yindi experience ihari igikombe cy'amahoro yari gushingirwaho kugira ngo turebere kuri performance amakipe yari yagize. Akaba ariyo mpamvu rero ari Tombola ifunguye, ariko forma amakipe azakinamo bazakina mu matsinda. Muri rusange nk'uko babisabwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, amakipe yiyandikishije mu gikombe cy'amahoro cy'abagore ni amakipe 9, bivuze ngo bazakina mu matsinda 3. Uburyo rero tuza gukoramo Tombola, turaza kuba dufite ayo matsinda 3, ariko mbere reka tubanze turebe amakipe yiyandikishije muri iki gikombe cy'amahoro cy'abagore. Harimo AS Kigali Women Football Club, Scandinavia Women Football Club, Inyarwanda Women Football Club, AS Mutunda Women Football Club, Rugendo Women Football Club, Bugesera Women Football Club, Kamonyi Women Football Club, AS Kabuye Women Football Club ndetse na Freedom de Gakenke Women Football Club. Ayo niyo makipe yiyandikishije muri iki gikombe cy'amahoro mu cyiciro cy'abagore 2019. Uburyo rero tuza gukoramo Tombola, turaza gufashwa na bamwe mu bantu batorejwe muri ayo matsinda 3. Turaza kuba dufite agapapuro ka mbere baza gufata muri agapoti tureba aha ngaha. Ubwo ekipe iraza gufata umwanya wa mbere mu itsinda A. Aka kabiri kaza gufatwa karaza gufata umwanya wa mbere mu itsinda B. Aka gatatu karaba gafasha umwanya wa mbere mu itsinda C. Ubwo turahita duhita noneho dufata dushake ikipe iza kuba ari iya kabiri mu itsinda A, iya kabiri mu itsinda B, iya kabiri mu itsinda C, iya gatatu mu itsinda A, iya gatatu mu itsinda B, iya gatatu mu itsinda C. Ladies and gentlemen, nimumfashe twakire Karim Kamanzi, umwe muri ba rutahizamu beza ikipe cy'igihugu yagize. Nimumfashe kandi twakire Eric Nshimiyimana, umwe mu bakinnyi beza ikipe cy'igihugu Rwanda Amavubi yakoze, bamwe mu batoza babishoboye dufite mu gihugu. Dufite kandi Kayishakire Hadija, akaba ari umukozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ushinzwe umupira w'amaguru w'abagore. Tudatinze rero, reka duhere kuri kocha Eric atumenyeshe ikipe iza kuba ifata umwanya wa mbere mu itsinda A. AS Kigali Women Football Club niyo ifashe umwanya wa mbere mu itsinda A. Karima dufashe tumenye ikipe iza gufata umwanya wa mbere mu itsinda B. Rugende Women Football Club niyo igiye gufata umwanya wa mbere mu itsinda B. Reka Adija adufashe turebe ikipe iza kuba ifata umwanya wa mbere mu itsinda C. AS Mutunda Women Football Club. Karim wadufasha tukamenya noneho ikipe iza kuba iya kabiri mu itsinda A.
Inyemera Women Football Club niyo ekipe ya kabiri mu itsinda A. Kocha Eric. Kamonyi Women Football Club niyo ifashe umwanya wa kabiri mu itsinda B. Adija. Freedom de Gakenke Women Football Club. Freedom de Gakenke Women Football Club niyo ekipe ya kabiri mu itsinda C. Karima aradufasha kugira ngo tumenye ikipe itwuzuriza itsinda A. AS Kabuye Women Football Club niyo ekipe ya gatatu mu itsinda A. Kocha Eric twuzurize itsinda B. Scandinavia Women Football Club niyo ekipe ya gatatu mu itsinda B. Adija aradufasha kutwuzuriza draw yacu uyu munsi mu cyiciro cy'abagore. Bugesera Women Football Club. Bugesera Women Football Club niyo ekipe ya gatatu mu itsinda C. Muri rusange ubwo amatsinda dufite mu cyiciro cy'abagore, itsinda A ririmo AS Kigali Women Football Club, Inyemera Women Football Club ndetse na AS Kabuye Women Football Club. Mu itsinda B harimo Rugende Women Football Club, Kamonyi Women Football Club ndetse na Scandinavia Women Football Club, mu gihe itsinda C rigizwe na AS Mutunda Women Football Club, Freedom de Gakenke Women Football Club ndetse na Bugesera Women Football Club. Mufashe tubashimire cyane. Uko rero niko tombora igeze mu cyiciro cy'abagore. Icyiciro cy'abagabo nacyo nicyo tugiye guhita dutomborera. Icyiciro cy'abagabo hiyandikishije ama Sport, Sunrise FC, Police FC, APR FC, Mukura Victory Sport, Bugesera FC, Marine FC, Etincelle FC, Espoir FC, Gicumbi FC, Hope FC, Etoile de l'Est, Interforce FC, Gasogi United, Unity Sports Club, Vision FC, Intare FC ndetse na Rwamagana City Football Club. Ayo niyo ma ekipe 20 yiyandikishije. Muri rusange ngo n'ama ekipe 12 y'icyiciro cya mbere ndetse n'ama ekipe 8 y'icyiciro cya kabiri. Tombora rero uburyo gukorwamo nayo iraza kuba ari tombora ifunguye. Umuntu ashobora kwibaza tese ko hariho noneho experience yabanje mu gikombe cy'amahoro kubera iki hatagendeye kuri performance yabanje. Icyabayeho nuko igikombe cy'amahoro nkuko mubizi ni irushanwa uko ryakinwaga format ryakinwagamo dufite deadline igomba kurangiriraho, kandi ukurikije igihe shampiyona izarangirira, shampiyona izarangira ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu, igikombe cy'amahoro kizatangira ku itariki ya 4, hanyuma urebye gushyira ama ekipe mu matsinda kugera ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi ntago ama ekipe yose yari kubona umwanya wo gukina mu matsinda. Niyo mpamvu rero tuzakina hari buze kuba open draw, hanyuma ama ekipe uko ari 20 agakuranamo tukabona amakipe 10 atambuka. Noneho muri ayo ekipe 10 hiyongereho ama ekipe 6 baba meilleur perdant cyangwa se best losers. Ayo ma ekipe noneho ahita akomeza muri kimwe cy'umunani. Tudatinze rero reka Kocha Eric adufashe kumenya ikipe ya mbere izaba iri mu rugo kuri match ya mbere. Hope FC niyo ekipe izaba iri mu rugo kuri match ya mbere. Karim, Hope FC izahura nande? Gasogi United izasura ekipe ya Hope FC mu mukino wa mbere mu gikombe cy'amahoro.
Adija ikipe ya kabiri izabiri mu rugo kuri match ya kabiri. AS Kigali niyo ekipe watwereka agapapuro akoze. AS Kigali niyo izabiri mu rugo kuri match ya kabiri. Coach wadufasha kumenya AS Kigali izahura nande? AS Kigali izakina ekipe ya Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro kuri match ya kabiri. Coach karibu. Mukura Victory Sport Brazil izabiri mu rugo kuri match ya gatatu. Adija wadufasha kumenya ikipe izahura na Mukura? Interforce FC niyo ikipe izabiri mu rugo kuri match ya kane. Karibu Interforce izahura nande? Intare FC. Interforce FC izahura Intare FC. Adija adufashe kumenya kuri match ya gatanu ikipe izaba iri mu rugo ni iyihe? Sunrise FC izabiri mu rugo kuri match ya gatanu. Coach Eric, Sunrise izahura nande? Espoir FC izahura na Sunrise FC mu mukino wa gatanu. Ayo niyo makipe uko ari 10 iyo mikino itanu izaba ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka Adija Karim adufashe kumenya ku itariki ya gatanu ikipe ya mbere izabiri mu rugo ni iyihe? Gicumbi FC izabiri mu rugo ku tariki ya gatanu. Adija Gicumbi izahura nande? Police FC. Gicumbi FC izakina Police FC ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu. Coach Eric kuri match ya karindwi niyo ikipe izabiri mu rugo? Vision FC izabiri mu rugo kuri match ya karindwi. Karim, Vision izahura nande? Bugesera FC. Vision FC izakira Bugesera FC kuri match ya munani ya DJ niyo ikipe izabiri mu rugo? APR FC izabiri mu rugo kuri match ya munani. Coach, APR izahura nande?
FC. Kuri match ya cyenda ni ekipi izabiri mu rugo. Etoile de l'Est FC izabiri mu rugo kuri match ya cyenda izahura nande Adji. Kiyovu Sports Club izaba isura Etoile de l'Est. Reka turebe mu makipe abiri asigaye ni iyihe izabiri mu rugo. Marine FC ku munsi wa 10 match ya 10 izabihura nande Kayo. Barakoze cyane rero nimumfashe tubashimiye. Amakipe rero uko azahura tubisubiyemo, ikipe ya Hope FC izakira Gasogi United, AS Kigali yakira Rayon Sport, Mukura Victory Sport yakira Unity Sports Club, Interforce FC yakira Intare FC, Sunrise FC yakira Espoir FC. Mu gihe ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu Gicumbi Football Club izakira Police, Vision yakira Bugesera, APR FC yakira Rwamagana City, Etoile de l'Est yakira Kiyovu, naho Marine yakira Etincelle FC. Amakipe rero nuko azahura mu mikino ibanza bakazakina n'imikino yo kwishyura ku itariki ya 7 n'itariki ya 8. Icyo twababwira nuko tombora izakomeza kugeza tugeze kuri final. Ku mukino uzajya uba ari uwa nyuma kuri buri phase hazajya haba tombora. Umukino uzajya uba werekana live kuri Azam TV niwo mukino uzajya ukorerwaho tombora. Ni ukuvuga ngo tombora kimwe cy'umunani izakorwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 kugira ngo turebe ko amakipe azahura muri kimwe cy'umunani. Abagore rero forma bazahuramo nuko ikipe ya mbere kumwe twabibonye, ikipe ya mbere mu itsinda A izahura n'ikipe ya mbere mu itsinda n'ikipe ya gatatu mu itsinda A, ikipe ya mbere mu itsinda B ihure n'ikipe ya kabiri mu itsinda B, ikipe ya gatatu ya mbere mu itsinda C ihure n'ikipe ya gatatu mu itsinda C. Bazakomeza gutyo kugeza amakipe tubonye azakomeza mu mikino ya kimwe cya kabiri. Yabo bashimire izina rya federation ko mwitabiriye kandi bifuza kuzagira amarushanwa meza. Iteka ryose nka federation duhora twifuza gukora neza kurushaho kandi ntabwo twabigeraho tudafatanyije. Ngira ngo format nshya tugiye gukina mu gikombe cy'amahoro ni ubwa mbere, ariko nka federation dutekereza ko ari nziza. Nabonye Kamarada atombora yifata mu mutwe, ubwo bisobanuye ko atarazo bari buhure, kandi kuri twebwe nicyo tuba twifuza ko umuntu atamenya aho bahura. Ubwo icyari kimuhangayitse kigomba kuba cyumvikana. Twifuza rero ko uretse no kuba igihe ari gitoya ku buryo tuvuga ko tugomba gutombora tugakora knockout, ariko n'ikindi gihe tuzaba dufite igihe kirekire twifuza ko abantu bajya batomborana, niba ari amapuri bakayatombora bakayajyamo nk'uko n'amarushanwa y'ahandi agenda kandi akagenda neza. Mwese mwabibonye byakozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Turasaba itangazamakuru kuzadufasha gushyigikira irushanwa no kuryitabira, kandi mu izina rya federation twifurije abanyamuryango bacu bose amahirwe mu byo batomboye, tukaba dushoje iki gikorwa tubashimira. Murakoze.